Learning samai berta ke than pon jibang nili jidkramsa lase non berta thipi langpon sinang. Karbisar ang hang amai ing denge thom general meeting mesen pen pachun pon. West Karbilang Chambers of Commerce atumpen hithi long pang thiraja mekedeng pon. AICC ko in charge Assam PCC Munis Johan Dipuan ng Humrisi Rajiv Bhavanasai Hemalong Maikang Nipon. All Assam Inter-District Under-15 Boxing Championship Ingding PK Propho along pen Karbiang long pen sabi medals palong tu nabang pitum pan karchu pong. Non biota puthot ang ton pen lang pon sina. Karbi tumta saru sarhang atum sami kisung ke boilang sami kecerap chitudunji lapen ki saru sarhang ang bong sami chingki than chimum pon chepan pusi kedam tang surhine engkora pli train pa engkore siarni bangsi Karbi sar ang hang amai sami mahang pathek ponlo. Karbi sar ang hang amai mahang pathek pon dat pen ki epari pai Chris yani bangki Karbi klabasai hemlong pensi eng dengke thom general meeting pe do ponlo labang so eng dengke thom general meeting along pen sami non ke bangji International Senior Citizen Day ke talon tu pon ji phansi labang so mai lang sami chingki than ponlo labang so mai long pen sami non ke bang silang International Citizen Day pai pai ni pai engkore siani bangki dipuru lang so rangsina sarpu cultural holong basi talon pon pu basi alang litum pen than chimum ponlo lapel bang suga talon pon ji phan sami alihia man pen CM Dr. Tram Hang MP Morsing Tisu Dipu MLA Bidasing Englang Lumbajong Local MSC Juni Timung lapen ka pek pek man peng edun banta chu phat pon ji bese Karbi sar ang hang amai pu pon masuri award dhunasor eng ti pen pa chini pon sarang hang Karbi sarang hang amai ke dam tang encourage free chiklo surini ro encourage aneng kan si diltum sengiklo lapela so amai ke jalin pon je phan ke nili phan mate dhunasor eng ti phan si maipu bagilo lapen working president paisa bangke agai Chandrakanta terang phan si pegiklo asang thaksi kong chun bang tamne Karbi sarang hame kong chun bang pi lake agai pi simarong hang pi phan si pi glo lapen alogot lasuk cherap je phan bang ke Professor Bernard Rongphar phan si peglo asang thaksi litum vice president adu vice president ke Sasikala Hansipi Bosanto Terang Kirla Baidu Kirla Teronpi Singkro Hemari Tokbi lalu tu masih Dunmai Pu Isap Arpu Peklo asal nak saksi laso Karbi sarang hangamai pan mesen pen kepaja ponlina pan laso advisor Isap BD-Sar Isap ke chief advisor dan BD-Sar po Isap pan ke agai tenjing inti pan sipilo lapen tu ke Harsing Teron Bosanto Terang lang litum pansi non ko ke amen piglo lapen litum hasor ni bang bom si pinier ni anamang ke thamang deng executive committee de deglo besen mi phun pen lapen pini la swamai ke dolong mang ke mainly ke litum ke bang jiar ni la International Senior Citizen Day asa ke talon dia fansi litum chengwai eklo laso chengwai along kumama fansi litum ke hangjima chief guest hisab but guest honor hisab lahai bang tanil tu amen chengwai chengsai pen samen chepathik pon lo ase mua porni ke bang ji non ke bang ji 21 mate encourage laso August siklo ma 2025 aso ni si talonji arni asini tum dak Karbi sarang hang mai penta aso ni ke talon ponje phansi chisiklo ase mesen mi phun pen aso amai lo na pa jetong je phanke ini tunga che honnai honorable chief executive member Dr. Tularang hang panta chief guest sai sa ko hangji aso kema thapondu lasa taksi litum ko guest of special guest of nari sabang ke
itu Karbiang parliamentary constituency pen agak Sri Yongwar Singh Tisu agak MP panta itu Johang jalam tu termas council sujorong parmanda itu special guest of honor sab kahang itu asal se ketika ding tu pan pen organisation tu pan KCS lapen lameramai lapen Rasinja song alang itu panta dak kahang jalam tu apa si Lasorni Karbiang long ara gitu sarhang sarhang tu Padipo long tahun long tu sarpu sarhang tu an sampai bakalia tu sampai nang je tu je fancy itu ahin pen joining itu Kedamtang jakong ni pai krip ho ani West Karbin Chambers of Commerce bang pri phunsi puthot akimi committee parja pon thuji aphan pusi chingki chengwai la pan che don survey on teron aphan puthot akimi a chairman pek pon thusi akimi committee semi seng pon thulo bangso kimi committee seng pon tet pen ki kecheng si la bang ki West Karbin Chambers of Commerce atum pen kedeng pon asai la bang ki hithilong pang thir pon si sideng pon lo hithi phang thir asai kedeng pon la bang ki borthol hithi pen si lapen ke Satgaon hi long ni hi long bansi West Karbin Chambers of Commerce atum pen ke pang thir sai claim pon lo bangso ke pang thir pon asai la bang kata por phai truck sipan si borthol bazar committee amai phu lapen konchun bang atum phant archu pon si hi long pang thir sai claim pon lo borthol hi long same ke pang thir sai ke deng pon thega pot borthol bazar committee amai phu pen same kachuru alam thi pajur pon ini aprangsi lek borthol bazar committee pen Chamber of Commerce lapen harang ke abitung dom phana ninga klong pen bazar committee pen choroi lo lasi pini kapang thira sai ke deng ke la ke mepi kalam lo lapen ili jongnam kangtung bang ke ili tu borthol pan totali ili tu Karbiang long angkang ki mate Asam angkang ki mate Bharat angkang ki along sitame kapang thira sai ke dobek nangji aro bangadem dobom lo lasi ili tum ta ha bangadem son rakasi ili tum ta puthot kapang thira sai bang ke pan suci ziklem nangji pini pon totali ningkan isi pen de phong ba phong ni labukali pun kurang dia ciklo jontin si arong dam abozar dam pensi alang litum awareness pinangji lalu pulong de litum ahabar bai litum abozar long sitame pan suci ing thirpa pan suci langmi pupusinili alang litum Chamber of Commerce som fansi tame kachoro pilo lapen 2 degree num lo ni asai son ke denge litum kopai kemi pu ajak ding de lo 15 Agosta plus 15 Agost farman pusinili jongdam ingtung alang litum kamat hapon plus 15 Agost nang lengle aprang sitame litum dak borthola bazar long pen tang the asai ke deng pon ke mipik alam lo alang litum pan ninga klong pen churu lo plus non aprang ke wangji an pusitame la kapang thir pon chokali kaprek asai ben kaprek abozar tame kaprek asai deng pon sia ke midi athema litum abozar jing thorlo kulodang de litum a develop dopo plus kapang thir kan lo ke cengsi ke pasi kapang thir ke cengsi ke deng pon bang kalang ko mepi kalam lo pasi prang sitame step deng ponang ko ake me apan bang ke borthol hi thilong pang thir pon det pena phi ke por phai khri sia por malom ke Satgaon hi thilong si pothot pang thir dam thulo Satgaon bazar committee tumphan archu pon det pena phi hi thi arlo sami ke ter ke on sami Karbin Chambers of Commerce atum pen arko phek pon si pang thir sai claim pon lo la ke pang thir bo ma hut pen sami hi thilong ke du khulat hem phu atum pan sami hithi angkang alo on sami ke bang thir pen ke do veji phan sami alang litum pen pa chini pon lo bangso pang thir pon ajai mek along ban se West Karbin Chambers of Commerce chairman on teront vice chairman Agustin Ronghang general secretary Harsing Rongpi assistant secretary Chesong Engleng treasurer Babu Timung Bothor Bazar committee president Joydon Be general secretary Nubin Chandra Boro Satgaon Bazar committee president Rensing Be general secretary lapen ka prek committee tumda chitong dun borthol bin gratson timung Karbilong re berta pardon ini nembang ya onteron laga ini non review selection manela itu committee akimi kelar pen ang thek manela ni itu non sai ke deng pon mangget ini cheng kon lo asi West Karbin Long Chamber of Commerce ke chairman aprang ke dobo ipen non tini hitung kela pon thak pen sai ke deng pon da so Satgang la pen borthol pen Satgang asi Satgang long non nilitum sai ke deng pon non nilitum an bazar committee along pen stami nilitum alang litum pen chingki ke thando so son si litum adak
la so bojar along imi ki chogi ke ba kapang ki mane ke klar bol ni ma la pen itu tu yor cholang tum stami ki du ke thak si akhirnya ni ba kan ti ni ma pu ni tum ching bai pen sia lang ni tum pen ni tum la join ni tum so committee ni tum body fund tapi lasu ka pichu na long ni tum long mane nang cerap du la bang ke hok lo ni tum la West Karbi Anglong Chamber of Commerce long ni tum la dak la so sai ka chi pichu na long nang cerap du na bang ke borthol committee borthol bojar committee tum na nang cerap du lo tapi nona dak kami satgang along bojar komiti jomne ditum nong cerah mondo la sinitum cerah ba pet ban sila bangso sai ji pichun bondo pai pa ni pai Christiani AICC konchun bang lapen ko in church Assam PCC Munis Johan Dipu anang sunsi Dipu Rajib Bhavan Karbinglong District Congress Committee sai hemalong uji Congress long chpok dun thomanta kedeng pon ajai mek deng pon labang so ajai mek along Karbinglong District Congress Committee Maipu konchun bang Mondol Congress Maipu konchun bang lapen ki lapen block Mondol Congress Committee amai pu konchun bang atum da chitong dun kiwang ji emle kilik ahut pen sami Congress atum ko son pen si ong dunga vut pen gitpa hai pon thek jima posi labang su amai long sami chithan chi mumpon Karbinglong District Congress Committee Mondol lapen ki block Congress Committee amai pu konchun bang atum pen chithan chi mum amai dengpon labang su amai long pen sami BJP pen chusi की जो बात है एकदम स्टैंड क्लियर है देखिए हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जो बात कहते हैं ना वो पत्थर की लकीर है वो जो बोलते हैं वो होता है अब कोई ऐसा नहीं कोई इस बात को लेके 244A ही नहीं जो उनका स्टैंड है वो ये बात उन्होंने बहुत पहले कही थी जो उनका स्टैंड है हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वही स्टैंड है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है और उनका स्टैंड आप पता उन्होंने आज से कुछ साल पहले खुद ही एक वीडियो के माध्यम से बात रखी थी तो जो नेता ने कहा है राहुल जी ने कहा है वही स्टैंड हम सभी कांग्रेस का करता है और इस कर्मी के लोगों का नहीं इसकी जमीन कैसे देंगे ये तो 6th शेड्यूल का पार्ट है ये तो 6th शेड्यूल का पार्ट है हम कैसे देंगे बिल्कुल भी नहीं अरे वो मेघालय की बात मैं तो कह रहा हूं इन्होंने अदानी अंबानी पतंजलि और गोदरेज को दे दिया ये हमारे पास उसका पूरा सकाई आंकड़ा है ये तो पूरा लूट रहे हैं पूरा हिल्स को पूरी तरह से निचोड़ रहे हैं Kiram tanga cheklo ni phai sirkep arni Jorhara rong spi along engding plikep ra for all Assam inter district under 15th boxing championship along Nizang Karbinglong angkang along pen dongka makama rong spi adung head others vidyalaya rongkhang along a Charlie Bomb Malind BP brown medal Langmili rong PP brown medals Minuseng timung pi silver medal ka chapalong dun take apot pini karchu ajai mek dengpon bangsu karchu pon along sami boxing athan bang kang hodrong hang West Karbi Anglong district BCP Maipu Rodip Ronghang DMB Vice Chairman Harbon Timbung Lapenki Adarso Vidyalaya Rongkhang a principal Don Pradant Lapenki Than bang ka on da chitong dun si labang su karchu ajai mek mesen pen pachun pon good news lo lagi melihat jong tunda pini labang so amedal kecerona mai long kami chief guest pakai air di Ronghang jadi tugas perganong Bharatiya Janata Party district kami tu makan dilo lasi ladak labang so ke good news for Karbi not only for Karbi lagi entire Karbi Anglong arat Hansi east west of Hansi is good news lo lasi jasmet pet coach pen nilitung kar sini dun aseng Islam long kalabang ke da Edgard away lapen hand glove away lahai study material sabangke nilitung honorable CM Dr. Tuliram Nonghang alang li sports aning hang tip lapen alang li long dak SMDC alang li mata member lo lasi principal penting lo tu akhai Radir Nonghang pen nilitung labangke honorable CM Dr. Tuliram Nonghang han request dam lo kolong te kinang sot ahor mu bangke ladak ipagir ponji pusini di link kelo lasi ladak Assam inter district under 15 boxing championship laso dak Rongkhang atau sugitaloy pen kilong duna bangke lake Karbi Anglong ararap han lake birta kimi pusini ini amai pen pang Pina birta pengki lansikang ton penelo lasi domi thami kardom